Yena lo pila kakhulu ndabomkhulu umkhulu ndaba ezithando cha ngizoshesha nje kakhulu angizukuba mude kakhulu ngoba kulesi simo njengamanje ngifuna ukukhombisa abantu ukuthi uma sikhuluma ngokuphahla sikhuluma ngento enjani njengoba ngihlale ngisho ukuthi ukuphahla kusisikhathi akuyidingi impepho ngikhuluma ngokuphahla lokho ungayidingi impepho kakhulu so amoya uzoyibuza ubona ngibeke amanzi uthawana amanzi uma uhamba uthi unedlozi lasemanzini sincenga lona la ulisondele lapha eduze lizokwazi ukuzwa kahle si-communicator nabantu basemanzini kakhulu ukuthi besizwe amakhandlela lawo amhlophe awuphahla uma ngabe umuntu usasifuna isimo sakho sayifuna indlela kuyadinga uqala ukukhanyisa amakhandlela amhlophe ukwazi ukukhanyiselela uyibona indlela so izinto esizoyihlanganisa namhlanje la sikhulume ngokuphahla okunye uma siphahla nganje amkhulu aseke siqondene ukuthi kumele uhloniphise emahlombe ngeke ngimane ngiphahle ngifaka iskipa nje kanje ngazi ukuthi ngingakho kukhona into ethiwa yiphika mawune speaker sakho uyasifaka mawuphahla usifaka emzimbeni ukuhloniphise lapha emahlombe umuntu esifazana umuntu esilisa kumele uhloniphise umfaka ijacket ngiyalithanda isonto laseZCC ngoba kukhona lendayele yakhona uma uzoyiphoza indayelo umuntu esilisa ngokubona kwabo abantu esengibabonile bafaka amajacket ngaphezulu behloniphise ukukhombisa ukuhloniphisa uma umuntu esifazana ekhanda ufaka iduku ufasa iduku ekhanda mawuzophahla ukhuluma nabantu bakho uyabhinga ngokwazi kwami kwasedlozini uma umuntu esifazane awuphahle ngebhluka awufaki ibhluka mawuzophahla kakhulu so kumele uhloniphise uzokwazi ukuthi inkulumo yakho yamukeleke kubantu abaphansi so amakhandlela akho wasiwabeka amanzi phana indawo ngoba uzocela abantu abangasekho la uma unesinifu siyaba khona isinifu but ngizobeka ngendlela nje simple ukuthi abantu bekwazi ukubona so uma siwabekile amakhandlela uma usuphahla kuyadinga ukuthi impela uyihloniphise ngizokwenza engazuthi ngiyaphahla sihloniphise kakhulu so uma uphahla wena uzoma phambi kwamakhandlela akho mina ngenze ukuthi kubone wena lapho khona uma uzohloniphisa uhloniphisile emahlombe ugqokele kahle amakhandlela akhamile umetshiso owakho ukhona kunento futhi ngifuna siyiqonde nganje amkhulu ngometshiso kakhulu siuqaphele kakhulu uma ngabe uzolayita umetshiso wakho ungawulayiti kanje ungasho ukuthi udonse usekuwo uma uzolayita kumele ukuthi ushaye ulinde kahle uvuthe uma sovutha ngoba uzowulayita ungawulindi ucishe bese ukwazi ukuthi into zakho zimnyama kanti nguwe ongawulayithanga kahle sesiqondene lokho yafuna so amakhandlela akhona uyakhanyisa siyakhanyisa ikhandlela lakho ukhanyise neli uma sokhanyisile-ke uyawubeka umetshiso wakho kuqala uyawulinda futhi aswalindele bambe kahle ekhanyisa amakhandlela sizokwazi ukukhuluma nabantu abadala so uma sikhanyisile amakhandlela akho uyawubona ngapha nangapha ayavutha asiqondile ukuthi lapha engenza khona lento le akusumsamo wami bancela umsamo awushuthwa ngokwazi kwami akusumsamo wami indlela yokubekisa uma uphahla umuntu so aseyavutha amakhandlela so wena uyazazi ukuthi uphethwe ngabantu bakuphi qala yibapha abantu abaphila kulesimo sakho so uzowabiza kuqala qale kahle uyaphahla mawuphahla indawo omkhulu sikhombisa inhlonipho sizocela sizobonga ake ngithi nje ngiyaphahla mhlambe ngifuna ukuthi ngihambe indlela yami kamoya anginawo amandla angisebenzi ngibuka indlela yami kamoya so ngizophahla ngizokhuluma nabo la mina ngimntwana wagogo emuva kwamahlobo so uma ngizophahla ngikhuluma nabantu bakithi bambake thokozani bogogo nomkhulu thokozani indlela enkulu thokozani bomahlobo thokozani bothiya thokozani montombela nibizwa yimi namhlanje umzulwana wenu niyangazi igama lami mina niyangazi ukuthi ngizalwa ngobani ngingumntwana ninangazi lutho izathu sokuthi ngibize namhlanje ngizozendlala ngizozihlephambeni akukho okubi ngizi ngakho okokuqala ngicela ukubonga ukuthi ngisaphila akukho kusamphazamisela ingozi ongengisamvikele manje ngikule ndlela yokuhamba kukamoya ngisendleleni kamoya ngizocela kamandla ukuthi ngikhanyiselwe yini amaphupho ngicela kini nokukhanyisela ukuya phambili
njengoba ngikule ndlela kamoya angisebenzi abantu abadala ngiyafisa ukunenzela izinto ngizocela kini ukuthi ningiphi amandla okunenzela izinto bengikhanyisela kakhulu ngiyazenza lapha ngikho ngomntwana angazi lutho baba sengikhulumile nabantu bakithi nawe ukhuluma ujule khibo ukusenhlizweni yakho mawuqeda mina ngokukholwa kwami bese ngiyathandaza ngiyagoqa konke kuphela komvele nqanga sengiyathi masuthandaza uyazi uthandaza kanjani wena yakuba uyathandaza yakhona nomvele nqanga masuqedile ukuthandaza ubone usugoqa konke obekade ufuna ukusho sekhambe kahle usuqedile konke sekuphelele usukhulisa enhlizweni asavutha amakhandlela asiqaphele lokho ke bantu abamkhulu uma sicisha amakhandlela aswaphephethi awablowi ukuthi icishele uma ucisha amakhandlela umuntu kamoya uyalibamba iyacisha uyalibamba iyacisha usuqedile uqedile ukuphahla usuyolala mawo phahla esikhathini nabami uvuka kuseseni uthatha amanzi lawa uwafaka emanzini okugeza usuyageza noma ngendlela oyalwe ngayo abanye baye bawuthatha bewaphuze asazi ngasimo sini ukuyalela kwabo sengiqedile ukuphahla sengikhulumile nabakithi sengilindele impendulo kwabakithi bese sishora nokujaha akujahile sengilimpendulo beya ukuthi bathini noma bazomphendula bathini bazongiphani lawo mandla ukuthi ngikwazi ukuphenduleka ngokuphahla sekuphelele ngiyabonga kakhulu ke abantu abamkhulu ngiyathemba ukuthi abantu bakubonile isimo sezalaba futhi bazokhanyiseleka nabo bese bayakwenza bebona indlela zabo zivula kanjani ngoba kukhona abantu ngempela ngempela ngesikhumqiniso abangakwazi ukuphahla abangazibi ngophahla wenzani noma uqalaphi but namhlanje ngithathe le thuba nje ngenze le video ukuthi abantu bekwazi ukubona ukuthi masikhuluma ngokuphahla sikhuluma kanjani ngelinye la ngoke ngenza ivideo lapho esikhuluma khona ngempepho ukuthi kahle siphahla makwenze njani ngempepho ngoba ngokufundisa noma ngemfundiso yakithi awumani uphahle ngempepho nje sinema kanjani ngoba uzoshisa impepho ukuthi umsamo wakhe kuyabheda kukhonto engakhonethi izinto zibe mnyama kakhulu yabo ushisa impepho ntona usese usami loshisele kuqala abantu abadala bekuvulela indlela uyabona into zakwasozonile so abantu abakhulu bengithi nje ngifuna ukukhombisa lokho akukho kubi akukho kubi ngiyabonga kakhulu thokozani.